Open the gates of justice, we should enter and give thanks to the Lord. Minsan, siya'y nangangaral at nag-iwan siya ng salita dun sa mga church leaders. Sabi niya, do not forget the poor. If the good news that we proclaim, kung ang magandang balita na ating pinapahayag, it is not good news for the poor, it is not the good news of Christ. I repeat, if the good news that we proclaim, that we teach, it is not the good news for the poor, this is not the good news of Christ. Hindi yan nanggagaling sa bunga ni Kristo. Therefore, Most Reverend Florentino G. Lavarius Didi, decree that the following shall be the pilgrimage churches for the Jubilee of the 500 years of the Christianization of the Philippines. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo o tang sasaniba nakatamo limba na Espiritu at aliwain demonyo. Patutu na itamo kasan metong nakatang Kristo at manatili tamo kaya o tanging banal na Espiritu yang manimuna kay katamo. Yung patutu at yung bunga na ng Espiritu ilapin na yung bunga ng Kristo. Parish Church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat. In the rite of penance, guilt for sins forgiven is taken away, but temporal punishment due for sins may be remitted through indulgences. Amid the prevailing COVID-19 pandemic, the gift of plenary indulgence is also extended to the sick, the elderly, and all those who, for legitimate reasons, are unable to leave their homes. They join themselves spiritually to the celebration, offering their prayers and sufferings, or the inconvenience of one's own life to the merciful God through Mary. In order to gain plenary indulgence in the celebration of the 500th year of Christianity in the Philippines, we can follow these steps. Make a devotional pilgrimage to one of the Jubilee churches in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga until April 22, 2022. Go to confession. Receive communion. Pray for the intentions of the Pope and for the fidelity of the Filipino people to their Christian calling, for the increase of priestly and religious vocations, and for the defense of the family, the domestic church, the basic ecclesial community par excellence, the basic unity of society. Conclude with the Lord's Prayer, the profession of faith, and an invocation to the Blessed Virgin Mary. Come, the Jubilee Church awaits you.
ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Beside the world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our yes.
Ilaginig pam paninak pani Espiritu Santo. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At kaya ka timuri. Maya payabak po kay kayo nga. Maya payabak po mo. Ngining aldong iti pag-celebrat kayo po yung kanakong kumpleanyo. 27 years old na ako po. At yan pang tayo po yung banalamisang iti, anti mong kapasalamatan. Emo para ka na ako, nung ekarit hanggang birthday celebrants ngayon aldong iti. Anti mo rin, pag nakakay kayo, ganakanyula rin kay kayong individual at personal akayadunan king Ginoo kaniting banalamisa. At bang kanito, pakiramdaman na lang ng Ginoo rin panalangin tamo, manayimik tapos sa guli, ganakan ang dapatantang kasalanan, king milabas at manyawad-tawad kin Diyos. Yagas tangining yagnanagna ning kapanisyan, magkumpisal ko, kin Diyos sa may pahintutu, at kay gayo kapatad, ulimi kasala kong bina, iisip paman dapat, at niyaliwang kakulangan. Ulinit at panigapukas Santa Maria ang kapilan beren, kaning sa Blangel, Ampon Santo, at kay gayo kapatad, panalangin kin Diyos sa ginutam. In Diyos sa may pahintutu, pagalwa nagatam, at kimpapataw dari kasalanan tamo, idala na katangan sana kimge alanganga. Amen. Ika'y aking Diyos.
panalangin kamu. O higpaming mayupaya, pagkalumugaring ke kangalipan, ingay pasabing tula ng masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ng Nuana Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap, karing kasalukuyan na kalungkutan, banmiras kami kintulang alanganga. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Ginong Yesu Kristo ng anak, ang biyat magari kambem at ning banal Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, kailangan kong magmaragul agyamang alakong akwa kaniti. Ing sasabyan ko naman ngeni, ilaring pepatilip na at pepabalo na kanako ning Ginoo. Atin kong balong Kristiyano amidala king katlong banwa, 14 banwa ing milalabas. Eko sigurado nung iti tagimpan o tunay mi palyari, ing Diyos iyang bukod makibalo. Iulitan ko, ing Diyos iyang bukod makibalo, at eko sigurado nung iti tagimpan o tunay mi palyari. Ing balo ko mi dalaya king paraiso, karin dimdam na laring bage a ena abot ilarawan ning amano at ena sukat sambitlan man ning ninuman. Ipagmaragul kayong taong iti, dapat ako ipagmaragul ing kanakong sarili. Ding ipagmaragul ko ilapin din kanakong kainan, at nung magparangalan ako man, ako lumwalmangmang, uling tutuing sasabyan ko. Dapat pipigilan ko ing sarili ko uling ako buri ing may gitya isipan ing ninuman tungkol kanako kesa king kayang akakit at daramdaman kanako. Ban ako la pagmaragul ding makapagmulalang kapahayaganan ning Dios kanako. Nirinan kong masakit akapansanan king katawan. Magsilbiyay ting parusa ng Satanas kanako, bani ako maging palalo. Makatatlong ulit ko minalangin king Ginoo, king ilako na sana iti. Dapot itiya ing kayang pekibat. Managyu ing grasya ko para kaya ka. Lalong mayakit ing kanakong upaya nung may naka. Inya tutukong pagmaraguling kanakong kainan, bana kong pasiknangan ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, baling may nakong, ni pasakitan, malulupig at maliligalig. Uling nung kapilan kumay na, kanita na ako man masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pilasan niyo at subukan ing kaya paning Ginoo. Pilasan niyo at subukan ing kaya paning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo babante na loretang makitakot at gagalang kayo, kimpanganib liligtas no pa. Pilasan niyo at subukan ing kayang kayapan, tumulaya ing taong kaya magsantong. Pilasan niyo at subukan ing kaya paning Ginoo. Ikong taong pinili ning Ginoo, pitakutan niya't igalang at sablayong kailangan kaya kayong kamtan. Magkulang ya't daranop ding leon, dapat betang king Ginoo magdulap, ela magkulangan. Pilasan niyo at subukan ing kaya paning Ginoo. Meko keni kapara kong tao, kanako makiramdam kayo bantakot at kagalangan king Ginoo ituro ko. Ewari makabang biye ing kaya kong pagnasan at sablang kayapan ing buri yung kamtan. Pilasan niyo at subukan ing kaya paning Ginoo. Hallelujah.
Kaya dinina nakatang pangabayit kapamilata ning kayang mensahe ning katutuan. Batang maging antiring mumuna ng bunga ning kayang pamaglalang. Ginoo manatili yake kayo. At kaya kaan timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. I Jesus nga nakaringkayang alagad, alang nino mga makasuyong miyagnan karingadwang Panginuan. Malamang pikasama ning mumuna, dapat lugurane ing kadwa o suywane ing mumuna, suywane ing mitmong katapatan ing metong, dapat painggulutan ing kadwa. E kayo malyaring sumuyong miyagnan king Diyos at king pibanjan. Ing sasabihan ko kaya kayo, kayo paigulo isip king biyeyo, nung nanong kanan o inuman, o tungkol king katawan yu, nung nano ing isulod yu. Lawan yu laring ayop, ela mamasik, ni ela pupupol, ni ela titipon pamangan. Makanyan man, pakananalaningig pa yung atsubanwa. Kayo wari mas lalong maulaga karela, nang paibalisa kayo isip, ninamoke kayo ing makapagpakabaking biyena, agyang metong mumang oras. At bakit paigulo kayo isip tungkol king kayong piblasan? Lawan nyo laring sampagang tutubo king marangle. Ela magobra, ni ela mamabal. Dapat sasabihan ko kayo agyang isolomon, kabandina na. Eya pa naman mimalan akasing santing ning metong karing sampagang den. Nung ing Diyos, piblasane agyang ing dikot at tsungeni, dapat bukas mo madulok na king orno, ikayo pa kaya ing ena piblasan. Karitak yun naman kapanaligan. Inya kayo paigulo isip, kukutang, nuka rin ke kumang pamangan, inuman at piblasan. Dating bage ilang kakabalisarang panintunan ding pagano. Ingig pa yung atsubanwa, balo ng kailangan nyo yung aniti. Bayu ing sabla, pakikwanan yung magari yung Diyos kay kayo, at tupad ka rin kayang kaburian. At yan naman, ipagkalub na pati na ing sablang kailangan nyo. Uli nanita, may pigaganakan ing aldo bukas, sa kayo na arapan ing daralana, makagyo na ing daralanang problema, ning balang aldo, yun na daragdagan pa. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. At bakit paigulo kayo isip tungkol king kayong piblasan? Lawan nyo laring sampagang tutubo. King katamo pong ebanghelyo, king Aldoiti, papakit ne po ing Ginoo bilang Diyos talapamye, karing anggang kalam king biyatamo. Providential God, ingawas tamo ka rin. At nung inga pong Ginoo, pagkalub na po kay katamo ing sablang bage, kailangan tamo, pati minsan pati ratang burita mo, tamo po dapat mag-worry. Dapat tamo pong magtiwala king apong Ginoo. Nepo, uling king tiwala, karin may akit ing kasalpantayanan na ning metong ataw. Nano po wari ing agawa na ning worry king biyata mo. Of course, itamongan po, bigaga na katamo minsan. Nepo, it's natural tendency for us to worry, to experience this worry. But let us try to look at the definition of worry from psychology. Nano ya po yung sasabyan na ng psychology tungkol king worry? Sabi na po ng psychology, worry is just an imaginary fear. Na po? Worry is just an imaginary fear. Nung ika magtiwala ka kingapong Ginoo, kami gagana ka nung nanoing datang kaya kabukas. At yun pong metong tao,
palapangadiya, ne? Mangadiyang mangadi, sisimbayang sisimba. Close siya king apong Ginoo. Misa na yaldo, kabang maglakad siya po king metong lugar, na po balo, ingat siya king siping na, bangin niya pala. At uling madalumdum, may taki diya, ining tao, limpot diya, ketang busbus, at mapna mo po, may katalan niya, king sanga, naning tanaman. Mga din pong mga ining tao, ne? Kabang makalambitin niya king sanga naning tanaman, Diyos ko, mo ko papabren. Diyos ko, mga di na ako man kaya ka, o bakit pain tulot mong manakbag ko kimbangin na ini, ne? Mga di, sisimba na ako man. O bakit pain tulot mong malyari ka na ako ini, manakbag ko king bangin. Pero makakawat niya po, ne? Makatalan niya king sanga naning tanaman. And then, atin pong migsalitang boses, sabi na po ning boses, tabili ka, ana. Bili may tatalnan mo. Tatakot siya po, hineburing tabili. Kasi po, wapin naman, madalumdum. Naakakit nung nuka rin niya manabo. Diyos ko, patabilian mo kuha na. Pota matay kuha na. Basta tabili ka. Ana po nitang boses. Po bisang tabili, ining tao. So kabukas siya pong makasabit king sanga na ning tanaman. Migaga na ka. Migaga na kaya. May nikal na po siguro gusto ning kabukas makasabit siya king sanga na ning tanaman ining tao. Inya pong sunlagyeng aldo, datang ingabak, akit na. Naman po palabangin, makanya nyakatas itang manibat kimbitis ng gaking gabon. Po, makanya mo pala, uling tatakot siyang tabili, uling madalumdum, alayang tiwala, kingapong Ginoo. Itamo mo naman kapatad, mga dita mo, sisimbata mo, dapat libutad na rin yung debosyon na gagawan tamo, magtiwala tamo, kingapong Ginoo. Kalupa na po ning dindam tamo king ebanghelyo, yung pigaganakan nung nanong kananyo, yung pigaganakan nung nanong sulod yu, nung ing Diyos, no papabranding ayop, ni elaman mananaman ding ayop, ni elaman pupupul ding ayop, pero kakabiela, God is a providential God. Ing Diyos, talapamyeya, yang mag-provide, king ega-naganang adjuke katamo. Nepo, simple na mo po, at alampasan tayo po, ining lockdown last year. Bali yun po yung mag-umpisaya po yung lockdown, uli na ning pandemic. Iba't ko po Manila kanita, mag-aral ko, 1 week pa mo po, akit mo king Manila, penakawanan danoring ding grocery stores, na ring tindahan, ding grocery. Atin po king Binondo, miglubla ka ring tindangan. Penyirado ring pasbol, penyirado ring awang, pero merakap naman po king pulis. Bakit po? Uling dening tao king Manila, uling balod ang mag-lockdown, dumanop la. So nano pong gawan da? Potang dinanop yung tao, ating tendencing gawa yung marok, manakoya, makamateya, gawa yung marok yung meto nga tao, uling potang ingat siyan, penamdama na yung danop, gawa at gawa yung marok ing tao, banta makapangan mo. Nung nga balita nyo po rin karing news, miglubla, karing tindangan, king Manila, uling, tatakot lang dumanop, dening tao nga rin Pero lawen mo po, alampasan tayong lockdown, bistama natin pa ring pandemic, especially last year, ana pong kahigpit, talagang etamilwal ka rin bale. Pero alampasan tamo. Atin tamong kakanan, Aldoldo. Atin tamong pipablasan. Atin tamong tuknangan na ulyan. Safe tamo. Bistaman ding haliwa, mituran la pong, ding kaliwa tamong kabalen. Mituran la. Pero at least itamo, nakatamo pepabrening Diyos. Milabas tamo. Akit tayo nung makanano yung ginalo ing gamat ning Diyos, ning apong Ginoo, karing biyeta mo, ang baski karetang makatakot a panahon,
naning biyata mo. God is a providential God. Ne? God of providence. Pagkalub na kaya katamo, nung nanuing makakayap kaya katamo. Nung dengayop, Papa Bren, ita mo pa kayang tao. Ita mo pa kayang tao. So, why worry? Sabi naping Padre Pio, bakit kailangan mong migana ka? Makaragdag yawaring metong ayaldo, pamigagana ka mo, pamag-worry mo, king biye mo. Instead of worrying, sabi ng Padre Pio, pray. Imbis na mag-worry ka, mga di na ka mo, manalangin na ka mo, at yan po pupunto na kaya katamo ning apong Ginoo. So, balikan tayo kapatad. King biyata mo, nanula po retang bagay tinggap tamong kalam, King Diyos. Tang bala mo, alana, itang bala mo, may pabren na ka, pero ali. Ali, may labas ka. May labas ka. May ligtas ka. Nanula retang bagay, King biyata mo, balikan tala, i-recall tala po. Sabi natin po nitang sikat kantang Christmas song, if you're weary and cannot sleep, just count your blessings instead of sheep. Sabi na po, so bilangan tala po retang maging blessings tamo. So instead na mag-worry tamo, bilangan tala po retang maging blessings o retang tinggap tamong blessings king apong Ginoo. King Aldoy pasalamat ta king apong Ginoo para king regalo na ning biye, apig kalub na king kaya katamong kura paroko iamong Jo. Ne po? King makabang panahon ning kayang biye, anting tao at anting pari. Ne po? God is a providential God. Ne po Papa Bren. Ne po, dakal blessings na dapat ipagpasalamat kay ngapong Ginoo, kaya hanggang akam tanang among king kayang biye at king kayang ministeryo bilang pari, anya po abayan tayang yening abak. Pasalamat tamo king ngapong Ginoo kambe ng among kapamilata na po niting banalamisa. Because God is a God of providence, providential God. Yang magkalub kay katamo, ne po? Anya idawon tayo po keniking misang pamipasalamat. Detang hanggang kalam apig kalub na ni ngapong Ginoo kay katamo, ganakantala po. Ganakantala, pasalamat taking ngapong Ginoo, at migit king sabla, dening kalam mareni, mabiyasa talang idake, lalo na po karing mangailangan. Amen. Talakad tamo. Panalangin ding malda. Pakamalan kong kapatad, tingiran tamong masales sa ing tuturunan ng Ginoo, alang nino mang makasuyong mayagnan, karing adwang panginwan nga nang sasabi. Manalangin tamong masapsap kaya, banketa, antabayana na katamo, at etala malili, etamo malili, king dalan, nga tamong manalangin. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos, akapanaligan. Ulitan tayo po. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Para karing sablang mani muna king Santa Iglesia, paratisang masala ing karelang kaisipan, ing ela malyaring makasuyong miyagnan king Dios at king pibanjan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Para karing pengari at anak, ding karelang pibale-bale, maging tunay lasan ng pamilya, amisasan metong king lugod at pamikakaintindi, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Para ka rin kaya naka na lalaki at babayi, ing siglara king die manakit sanang kabaldugan at kaganapan king Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Para ka rin kaya katang komunidad Kristiyana, ela samigit mababalisa king pamangailangan ning die, Nune manalig laking lugod at kapag sadyaning Diyos para king karelang pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Para kang among Diyo ang magmasusi king kayang aldoning kebaitan, manano na sana ing Diyos pagkaluban niya panggrasya at kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. Yan ipodwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo kayang lubos sa kapanaligan. O Diyos ning kayapan, loob at pamamatula, manakit kesa ng kalam arapan mo. Lumakad kabusal mi at patawaran mo la rin kaya kaming pamagkulang.
Gawan mo keng metong abalayan at tunay kaya kapamilatan ng Hesus Kristo ang ginumi. Amen. Kapatid paning kakot kay kayong daon, nangapyara pa ning Diyos, sigpang ngayupayang totoo. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, kay kapuri ti kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamo ka sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamu, o ipaming miglalang, kaniting tinapi at alak, dirinan mo kayong pamangan, para kayong katawan at kaladwa. Ibayo na sana niting Eucharistia, ingkekeng sikanan at pagdala na keng kalusugan akaisipan at katawan. Iti nga mi ko milatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabi kay gayo. At kaya kanti At nayo rin po suyo. makayat nano. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulog. Tunipin karapat dapat at matulid sugat at makakabos. Ing pasalamatan na kayong sablang pinandit. At numan ka rin o ginubanlaig pa. Mayupang dito at alanganggan Diyos, kami latan ng Kristong ginumi. King lugod, kaya kayang lelangan in tao. At inyang mga intulid yang may paruzan, king kekang pakalulo, kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan ng ringangel at ding sa blangkoro ng banwa, mitmong kapag mumulanan lang sasamba arapan mo. Ing siwalami, magisan metong sana king karela kabang kakantareng mitmong tula ing dalit ning kekang ligaya at ngami ngang kakanta. Tunikapin banalogin ay kayong panibatanan ng sablang kabanalan. Ulinita pagpalampumi. Pabanalan mo sa niting ayat ng slag ng Espiritu mo ban para kayong madyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bayan dahang kusang loob, kayong pamilaz at kamatayan kinwaning tinap at pepasalamat siya kay piraso ni at binyanay ka rin kayong disipulos nga na nangapanyay
ikungan at kananye, iti ang ganakong katawan, amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuhaning kalis. Pasibayan pe salamat kay mining kalis karing kay disipulos ngana ang kapanyait ikong at minum ko kanit. Iri kalis ning ganakong daya ing dining bayo talanggang tipan. Amibo para kay gat paring sablang tao. Panggitay patawaran ning kasalan daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagdahin yan misteryo ning kazalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang gaganahan, pangasupli mong medye, kaya kami ang pagpasosyan, maligayang pamagkalik mo, kaya kami ang panginayon. Amen, amen, amen. Nyangining gaganakan miyay pa, ing kamatayan at pamanyabli ng miyabya ni anak, taraan miya keka, iding tinapin ng biye, at ing kalis ning kaligtasan. Laring pasalamatan kek, ing pepal yanim kaming, matampang talakadarapan maban sumuyo kek. Mapagbabawing pagamamu, kingi kami ang sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban mi ganapya, king lugod, kambenang Francisco, ake kaming Papa, i-Florentino, ing kaya kaming obispo, i-Pasiano, ing kaya kaming obispo emerito, at ding sablang pari, lalo na iyamong Diyo, ang magmasusi, king aldoning kayang kebaitan. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sublimye, at ding sablang mayango na biya tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding hanggang Dominikanong santo at santa, at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagum ni Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngini kay katayang purian, ang igpa, amiglalang, at maganaka kay katamong. Aming at Tuhan mo, isang Natangke kami, ing kariyan mo, Ipang
ikaw sa gumiyogin, king sablang marok, malagang paggalubing kapayapan king panon me, maging kasaupan aning kekang pakalulu, parari king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligat, kabang maninay kami, kamben maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesu Kristong kay kaming talapangap. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanang. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay apostoles, ing kapayapan lalakbang ko kay kayo, ing kapayapan ko bagye ko kay kayo. Ang mga sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunilwan ng kasalpandiyanan ng kay iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaburian, kampiyat magari manggaman king alanganga, Amen. ilagod at kapayapaan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kan Bakit timunin. tapungin, mikakamit itong tamo at mikakalugod king gino. Kapay, peace. Kapayapan po. Nyoing kode ng Diyos, nyoing milakong kasalanan ng iyat, nung limayaws kingapuna ng kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka, dapat kasimay nga mano mo, kumayap na ako. Kami
lubod mo, yang ilingap ako, magkalupien ako, manangalo. Si Claude Tamo po. Panalangin kan San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamo mamike ka kilupigan e saning Dios. At ika, prinsipering ehersitos ning banwo, king upayang tinggap mo king Dios. Patulandungane king infierno'y satanas, pati na ring haliwang mga rawa kay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwo. San Miguel Arcangel, Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya kaniting masipit pa mangailangan mi. Adon mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakala tao. Adon mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Kasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring tao may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampad king pangakalat na. Ipanalangin larat ang pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sadila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot at bukod mo para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, kasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan detang meyango na biye, pagkala mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panawon, ban magubra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Itiyado ni king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos, mo sana pisawili nga klismike kaking kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Hinduning Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamu, o ikpaming malagud, mananasana iting Eucharistiyas agam pananaking kay kang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan ay pawagan. Idiyadon ikaw malatan ng Kristong ginumi. Amen. Salamat king pangalpalian. Salamat po, salamat po. Maraking diyak ikalugno kami, amangan niya doaldo magirong na, tugnagan ni moran niya, numaling kailangan ni, salamat po.
Salamat Ginoo, salamat inlugod mo't lingap, salamat pagkamot paninga, salamat po, salamat po. Salamat Ginoo, salamat inlugod lingap, salamat pagkamot paninga, salamat po, salamat po. Lukluk tapos sa guli. Nano kaya yung sabihan ko kay kayungin? Ing mumuna pong kanakong sabihan kay kayo, pakatingiran nyo, pakapakirandaman nyo. Nepo, hello? Hi? O, palakpakan tapay sarili tamo. Ing mumuna ako pong buring sabihan, yapin ini. Sinabi ko po kay kayo, saguli mo. O sige, pamintuang ko na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Lukluko pong pasibayo. Ita pong cake kaita, sinalabat king kanakong buring sabihan, ayun ay puwapangan. Uling dagal ya masyadong kandila. Mi patakan ka rin. Po. Imumuna ko pong buring ipayabot kay kayo, nampin, sinabi ko nandin, kaibat na ning misa. Nani yung susunod? La mesa. Ninuman kay kayo ing mako at tiplad, nanuya, udasya. Buri na sabyanita, nung makanatang may sulusulo kayong misa, makanyang tao naman dapat may sulusulo kayong lamesa. E kumi gagana ka, nga na nga pong Ervin nandin. Don't you worry. Be happy. Rely on God, nga na. You cannot serve God and mammon, nga na. You cannot serve God and money. So, what do we choose? Instead of choosing money, of course, we all need money. No po. Pero not to the extent that money can enslave us. No po. Money must remain as servants and tools for our existence. Pero kasi yung pera, if you are obsessed with money can be a tyrannical master. Ne po. Tandaan tayo po ito. Ngini pa sa sabyanan na ni nga pong Ginoo.
ay kanita pa pala. At engeni, kanita pa sa sabiana. You cannot serve God and Mammon. Emo malyaring piyagnanan, suyuan impera ampon inga apong ginu. Anya pala, sinabi na kanita, anti mong warning, nepo, anti mong babala, uling, datang pala yung panahon, ing tao, mayuyut siyang sumuyo, kempera. Nganapin itang kasebyan adindamtamo, napo nakadwana, mabuti pa ang pera ay may tao. Datapot yung tao, walang pera. Nanamburi na sabihan, nita, ing pera, a-enslave agawa ng alipan ng tao, makakabitya kitang pera, ing ilarawan na ng tao, symbolical ning pepa enslave pepa alipan niya king pera. Instead of ing tao, atin niyang pera. Tandaanan tayo po ito. So nga ng among nandin, among Erwin, don't you worry. Karakal da rin kaliligalig tamo keti masala. At ngayon panahon ng pandemya, etano pa sasabihan worry tamo, food, shelter, and clothing, and all the details involved in that, Ingke katano pong arapan na pandemya ngayon sobra-sobra yung worry tamo. Nang tinakatamang pamarandaman ng apong Ginoo, kaniting ebanghelyo, why worry? After having done your duty to use all these healthy protocols, how come you still worry? Eko po makasimba. Eko po malyaring makisabi karentaong dakal. Yan. Worry ko po. Uling pota po. Ating asymptomatic ka rin ng taong kayabe ko. Ating symptomatic kaya sabihan. Worry, worry, worry. Nga na nga pong Erbinan din, please don't. Aliwaya pong Erbin niyang sasabi, ing Ebanghelyo, in Diyos mismo, rely on God, not on money. Mag-rely tamo king apong Ginoo, kaniting panahon na iti. Manalangin tamo, ito po yung importante. Of course, balo tamo po, kailangan mingat tamo, pero not to the extent na pati ing pibale-bale na ningig pa kay katayang lilisyan. Mag-worry tamo, poteng kasiping tamo, magdalayang COVID. Bibilangan ako po nandin, migit kayo mong 50, ala ko mandinalan. Eyo managisan de tantamalis, dinala na kapiraso. Nepo, ang makasadya kita. So, pihababayan tapo, ikaw po tatakot. Protektado tamo kin Diyos. Anong nuta mo mag-rely at mag-dependi. Okay po?
Hello? Hi? Okay. Paninayan ako po ketang kusina. Ne? Kaibat na nini. Pangkanita, isundo tayong pamisulo-sulo tamo. Ne? Banti mong senyas at tanda ning community tamo na may kakapatid tamo na tatatakot at mag-worry, huling magdepende tamo, kin Diyos amigdalang kay katamo. Huling balo tamo, idepensa na katamo, king nanumang panganib, ang makawumang kay katamo. Salamat po. Talagad tamo. Inginuman tabi kay kayo, At kaya kante muri, bendisyonana kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Maya payabak.